Yes, reka nanone nongere guhikaze no kuri wowe utagomba gukurikira amakuru yacu abari kuvugirwa mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Birikumvikana ko mu bice bya Mungunga M23 yamaze kuba yahafata nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo mwabonye ingabo z'abarundi uko zakomeje kugenda zishaka kugaba igitero kabutaka mu bice bya Goma. Ndakubwira ko muri Uvira kugeza kuri aka kanya M23 yamaze kuba yahafata nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. M23 yakomeje kugenda irasa drone z'abacanco kugeza kuri aka kanya nzibira. Birumvikana ko M23 yamaze kuba yaha kontura. Umuvugizi mukuru wa M23 Colonel Nanga yamaze kuba yatangaza ko FARDC igiye kuba yakinjira mu gisirikare cya M23. Mu makuru yaramaze iminsi ari kuvuga nuko byumvikanye ko indege ya drone ngo yarashiwe mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe kandi ngo iyi ndege irimo kugenda isibirikira igenda icunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda uko uhagaze. Ndetse byumvikanye ko iyi ndege yoherezwe na Evariste Ndayishimiye, ndetse ngo iyi ndege yaje kuba yarasirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Andi azindutse avugwa, birumvikana ko mu gace ka Kitumba biri kumvikana ko abarwanyi b'abarundi bamaze kuba bahageza drone. Bikaba biri kumvikana ko Mugunga hakomeje kugenda humvikana isibirikano ry'amasasu rikomeje kugenda rihuzwa ingabo za M23 ndetse n'abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu by'umwihariko abarwanyi ba leta ya Kinshasa. Umutwe wa twigwanaho ufatikanyije na M23 ukaba winjiye mu rugamba, ndetse kandi ukavuga ko ugiye kuba warwana ndetse ufatikanyije n'ingabo z'intare za Sarambwe, zikaba mu by'ukuri zarwana zikatwika ziri kurekura ibatsi by'umuriro muri iki gitondo. Ndakubwira ko urugamba rwaje kuba rwakatasa, ariko kugeza kuri kanya gukomeje kugenda bigaragazwa ko M23 ikomeje kugenda ikontrola bice bitandukanye muri Uvira ndetse na Mugunga. Bikumvikana ko M23 ikomeje kugenda ikontrola ibice bitandukanye. Ndaza kuba nabarokarerekeze muri Kiku, ndetse aho bikomeje kugenda byumvikana ko abacanco bamaze kuba bahajya ambush, ndetse ukabona ko bakomeje kugenda bahakavaringa. Ariko muri Kavumu airport byumvikanye ko M23 ikomeje kugenda iherekurira ibati by'imiriro. Ndakubwira ko wari kare hakomeje kugenda humvikana ko M23 yaramaze kuba yakupirwa itumanaho muri iri joro. Bikaba biri kumvikana ko M23 yakomeza kugenda irwana nta tumanaho ifite. Aya makuru yose tugiye kuba twerebera hamwe akomeje kugenda avugira mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Ubwo kandi bikomeje kugera byumvikana ko Colonel Nanga yavuze ko abarwanyi ba FARDC bagiye kuba bakinjira mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Reka nongere nkwifuriza kugira ibihe byiza kuri we uri kujya mu kazi, ndetse nawe uri kukavamo udukurikiye gatanu, kandi ukomeje kugenda uhirwa n'ibikorwa byawe bikomeje kugenda ukora gatanu ku kandi. Reka nizere ko urangije kwiyandikisha ku muryango mugari wa GP Imp. Yanyaboneka nshuti mukundwa, niba utarakanda subscribe tukanda subscribe aka kanya kugira ngo ntuzajye ukikwa amakuru yizewe akomeje kugenda abera mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, reka twinjire muri operation Rugamba uko imeze mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko bikomeje kugenda byumvikana, birumvikana ko mu duce dutandukanye birakomeje kugenda havugirwa amasasu ateye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo drone zikomeje kugenda zigaragara ziri kugenda zisibirikira muri iki kirere cya Uvira, ariko M23 ikaba yamaze kuba yahashyira ubwirinzi bukomeye cyane. Ndakubwira ko ifite ndeba kure ziri gukomeza kugenda zishomera by'umwihariko barwanya abarundi bakomeje kugenda abijandika mu mirwano ikomeje kugenda ibera muri Uvira. Ukabona ko ibintu byaje kuba byakara cyane muri iri joro, ndetse bukeye byumvikana ko M23 muri Mugunga mu by'ukuri yamaze kuba yahagera neza cyane. Ariko rero nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa, abacancuro bamaze kuba baraswa ndetse kandi bakaba bamanitse amaboko. Niyo makuru akomeje kugenda atugeraho muri Kivu y'Amajyepfo. Biragaragara ko M23 yamaze kuba yahatera amatako ikanahageza drone z'ubwirinzi. Biragaragazwa ko mu by'ukuri abarwanyi batwigwaneho bafatikanyije n'inyeshyamba za M23 bamaze kuba bagira mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Ndakubwira ko umuvugizi mukuru w'ingabo za M23 Colonel Nanga yamaze kuba
yatangaza ko FDLR igiye kuba yakinjira ngo mu barwanyi b'inyeshyamba za M23. Ukabona ko byakomeje kugenda abikara ndetse nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa muri Kakitumba ndetse na Zibira. Urabona ko mu by'ukuri akomeje kugenda humvikana ko M23 ikomeje kugenda ikontorora ibi bice neza. Ndakubwira ko M23 ikomeje kugenda ibyinira kurukoma nyuma y'ukorera mu by'ukuri ikomeje kugenda ifata ibice bitandukanye. Ukabona ko abarwanyi b'abacanco ndetse bakomeje kugenda bacikwa intege, ndetse kandi ukaza no kuba wabona ko abarwanyi b'abarundi batera ingabo mu bitugu by'umwihariko abarwanyi ba leta Kinshasa bamaze kuba bakataza, bakaba barimo kohereza ibisasu ndetse na drone zikomeje kugenda zirasimirira. Ukabona ko mu by'ukuri abarwanyi b'abarundi bongeye kuba bakinjira mu murwano w'uburasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Ukabona ko nyine urugamba rugiye kuba rwakongera gusubira ibubusi nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Leta ya Kinshasa yamaze kuba yateguza urugamba arweruye. Byakomeje kugira byumvikana ko ubitwa Bwana Antoine Felix Gicurombe yamaze kuba yatangaza umurwano weruye ndetse akanumvikanisha ko indwanyi ziri guturuka muri Kinshasa azigiye kuba zafatanya n'abarwanyi b'abarundi mu by'ukuri bakaba bagera muri Mugunga ndetse na Warikare. Ukabona ko ibintu biri buze kuba byakara by'umwihariko muri iki gitondo rero akaba hari kumvikana ko M23 mu bice by'Abavira bikomeje kugenda bikontororwa by'umwihariko n'abarwanyi batwigwanaho, ndetse kuri uyu munsi ukabona ko aba barwanyi batwigwanaho bakomeje kugenda abafatikanya n'ishyamba za M23. Nkakubwira ko rero urugamba muri iki gitondo rukomeje kugenda rwumvikana. Andi makuru avugwa nuko ingabo z'abacancuro zamaze kuba zafunga itumanaho mu minara ya Warikare. Ukabona ko M23 iri joro ryose ndetse kugeza muri iki gitondo yarwanaga no kuba yasubizaho itumanaho. Buriya ni nkubwira ngo mu by'ukuri mu bintu bikomeza kugenda bikurura cyangwa se bibasha kuba byabangamira izi nyeshyamba za M23 nuko bazarwanira ahantu hatari itumanaho, uretse ko zakoreshaga ibiradiyo ndetse kandi ukabona ko nyine izi radiyo zakoreshwaga n'inyeshyamba za M23 zazibangamiraga cyane ndetse kandi zikanazibuza kuba zafata uduce dutandukanye dukomeza kugenda twumvikanamo isibikano rya amasasu. Ndakubwira ngo Kavumu Airport abacancuro nibo bari babashe kuba batera amatako bafite ikibunda kirekire ngubwo kandi ndaza kuba nakubwira ko Warikare bari buriye mu minara hejuru bakaba bari kurasa ingabo za M23 ndetse kandi bazireba neza bitaruye. Ndakubwira ko Nzibira baje kuba bakinjira neza. FDLR mu by'ukuri ukabona ko yakomeza kugenda igaragaza ko igiye kuba mu by'ukuri yakongera kubura imirwano mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ni nkubwira ngo Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, ndakubwira ngo abarwanyi batwigwanaho bakomeje kugenda barasa amasasu bahanganye. Abarwanyi b'Abarundi bakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko ubushake mu kuba barwana iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Ndakubwira ngo urugamba rwari rukaze muri iki gitondo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Urabona ko abarwanyi batwigwanaho bakomeje kugenda bahangana n'abarwanyi b'Abarundi bakomeje kugenda bagaragara mu bice bya Nzibira. Ukabona ko ibintu byari byongeye kuba byakara. Wazalendo rero ikaba ikomeje kugenda ivuga ko igiye kuba yategura imirwano yeruye ndetse kandi ikaba mu by'ukuri ikomeje kugenda ibangamirwa n'imirwano by'umwihariko ikomeje kugenda iterwa n'izi nyeshyamba za M23. Mugunga rero ndakubwira ukuntu byari bimeze muri iki gitondo. Ndakubwira ko mu by'ukuri M23 ikimara kuhafata yamaze kuba yashyira ibirindiro ndetse kandi ukabona ko yashyize abasirikare, ariko ukabona ko abarwanyi b'Abarundi bakomeje kugenda barasa mu by'ukuri nta kinya, bakomeje kugenda babaga nta kinya. Nuko rikomeje kugenda bikugezaho muri Kiku akomeje kugenda humvikana ko hamaze kuba haterwa amatako n'abarwanyi b'Abarundi. Ukabona ko bamaze kuba bazana drone. Ndakubwira ngo Bujumbura akomeje kugenda hagaragazwa by'umwihariko guturuka abasirikare b'Abarundi ndetse kandi ukabona ko baje kuba bategura umurwano bafatikanyije n'indwanyi za leta ya Kinshasa. Ukabona ko ibintu mu by'ukuri bigiye kuba byakara bikanumvikana ko muri iki gitondo hagiye kuba hakumvikana amasasu ateye ubwoba cyane muri Asakare. Imihanda ikaba yamaze kuba yaraswa, ariko nimubwira ngo Abarundi bakomeje kugenda bagaba ibitero ku barwanyi ba M23. Ukabona ko ibintu bigiye kuba byakara nk'ara mu by'ukuri ari kuvugwa muri iki gitondo.